hago, para mi vida Rabbi hago, para faida Rabbi hago, biye naga Rabbi hago, inka hai naga Rabbi hago, khuda hai naga Rabbi hago, farda hai naga Rabbi hago, marjiza hai naga Rabbi hago, wajda hai naga Rabbi hago, wabda hai naga Rabbi hago, nutija dewaine aa jao, nutija dewaine aa jao, abba baraz वादिनुल यो आपने और आप सलाम अलैकुम यू पता नहीं रहा रब्बी नगे अनुबुद्धी रब्बी आमनु जगह मुबारकी नबी से रोमा नगे वाला ज़ालिका बिहक़ सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अज़ीज़ या करीम या अल्लाह आइए लोग दूसरी जगह चले लगे हाथों पता कि हरंगा लगे हाथों दूसरी जगह रुपए लगे हाथों पासे बब्बा चलते लगे हाथों तो क्या लगे हाथों तो बिया लगे हाथों तो रुपया लगे हाथों और पूरा देगा ना देगा क्या वही किसना की Anagalu kucinagan doaut, anagalu kucinagan doaut. Iya ada anak ayah sekam dan asyhab sah sekam dan agui kita kepada orang wajla lehun doaut asrul doaut. Saya sini kita doa orang kesinatas. Nagenya kita yang terlalu sini aja. Iya tu jenaga Arab agul, iya tu jenaga Arab. Awak ke jenaga agul, jadi Israel jenaga agul. Sama ke jenaga agul. Adi, berjalan tu hau. Orang mau apa tu perut agul, ya ada tu perut agul. Mereka akan han, Rabbi Muhammad. Ilai orang kiamat kalau kamu ada Rabbi Muhammad. Ada baru Rabbi Muhammad. Wam berada beri kami kabar anak kita Rabbi Muhammad. Kabar anak kita kabar ekor kita Rabbi Muhammad. Kalau kita akasmati wajah Rabbi Muhammad, wajah Rabbi Muhammad. Iman Rabbi Muhammad, dini Rabbi Muhammad. Ada baik tu Rabbi Muhammad. Ada Allah setan di jiru Allah Rabbi Muhammad. Ada tanya ada kan, ada tanya ada kan. Jasi nada orang moti beri sitaman. Hele tumra thawani tanat ada orang moti bakal keisar kita kabar katanan nama. Jasi nada beranji dia ada orang moti miti. Ada tanya Rabbi Muhammad gaks, ada tanya Rabbi Muhammad gaks. Murad Rabbi Muhammad. Doktor hana korang bumi kata umballa. Sababa wal barsisu ilman umballa kita walkai hana Rabbi Muhammad gaks. Opuleyat kenya Allah kenya. Iga kenya hawalin kita berhunda Rabbi Muhammad gaks. Amin, amin, amin. Subhana Rabbika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaiki. Padar tadi, mandi kumar tadi biar kau kutak syukur. Masya Allah jendah. Ini tu apa? Sandi gonu jangan itu sandi dia. Amma dur se ini tu duai mengkutuai ke juru ko juru आगे बढ़ गधा नूर तो बातें तो शेखे तो बड़ा बता रहे मेरे लम्बा कलाम इधर करो हाय गधा शेखी कैसे जीरे गधा था गधा बिस्मिल्लाह कैसे जीरे गधा था गधा बत्ती वंची पर न तुरंत आऊँ आमी भी दबा कर गए आदमा का बगाला आरवी की दुआई बोला बोलते कि नर्रातुनी तिलंदो बकबेगा कैसाई नाटो आरवी रब्बु नुकुर वही नाटो आरवी थाते के वातु दियाने अगर भी ओपरे ये के सुबह के जलवान अफ्रीका लोलमा पुरवा Arab magala jalala terang kufadil woy bisu fere jasko. Harke kaisa me?
Ilaga muadala taate Allah akbar magana wari ga dar bandi su makka ana ba kuma ana shabru godari gada daga ato amati te kare sa to abudu kufu ga bulu rahakam wajra sa to ruhaya ilma burawa kaka sidila mai malasi ga dubbatu juruhu hagara to mari je ko bole ga du khabari Silmar Rangallo, Obole Kenya Sumatu Kusari Kabari Agara Tomarinja. Haramu Watachi Kenya Watachi Upanamu Bani. Watachi Suma Kenya. Watachi Gargadu Bani. Watachi Sabasabra Mota. Sariga Kenya Bagoji Kamadari Singa. Awai ka kamera sindura jiralal. Haramu Why take us to our Remo God as is a different Remo Homer differently. Camera. Up to our Camera Gadu. Nagara is our Lamu, Makitia, what did they Duo Kawana to Garnesio, Sidani Bana, Hakumahara, the Shindra, the Shady Terraje. Khanabu duai gore sheka yo tates khana duba tisi rachi jenda akasi tera bisi raji rachis wani ni mira mutunde tege kubi upanna bareto warna ganda be jire hakka sheka khirina buro ti tumhare duba beti titubi bhaiya rabbi maharan aap pura kabiro tumhare warna kubi upanna bareto ganda Umpata jole deke shepa riba amadari shoba anama khati ko pura deke taraf jaga nuji gada bola to bisna goru gada mandiya kabir ke bola to bisna goru khambat sabi ke bola to bisna goru hagarwane chumar bade assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuma gaida abaran moti ngwanari laba bagara dermo wonu bidenda Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aderan kaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kalau ada rumah jangan tingkufi dua. Sinna kerja tu sinna kerja kan tu kan. Sinna iman mati di rumah. Rabbi muha syukur finisha. Unda mereka saya tumaje yaro dera ada ketibulu. Lagi undang dan. Kejan senai mana mati betul. Senai bermata, senai bermata. Kalau orang jual beli. Osok ini ada kaum yang mereka jual beli. Orang gadah, gapai sih jual. Kemarin dia marau marunde, apa hajoni oga orang. Orang osok yang berarti, ya orang berloni hinggi berkaitan. Sehingga gari umat dihundo ketika itu akan bertugas di sini yang ini orang ini. Ayo ni aman sana. Gari mutirau kan, majan menurut usul berlota hingga sehingga gari adalah tanah tinggal itimbul dah bentuk tuan. Orang kafir Amerika memang apa sih dibahas jauh. Sehingga gari kan akan itu mati dengan berbadani, korajani, malalaci, waligalan. Orang-orang kumatu umumnya karoba macam ini. Wantapatin, gadang kenyang gana korang. Untuk mandan Oromia jalan mulai cikiran. Gadang sendi gadang kauso yang minama walitin kufan
Umar bitin kufan itti wal mulk sirna bareda gari ayodi ara itti qoracha jiran jenjin sanabu mani henno wa kana bira bere habade wari balates qorate ayodi nis qorate sirna gada kana daga side utifde bakangayatun nanu modwe Utuma orangnya mesti dapat di belakang itu jika udah lahir kamu itu. Sendiri kerja, demi dia hidupan, buat cukup je. Sebenarnya, sebenarnya bilang dia buat dia tujuan. Mulai dalam kau, kalau mulai dalam kau. Amma baca jiran, amma itu dewa jiran. Wana mesti mesti dapat itu orang cari tu kan. Mesti jadi kene, itu kufun, cemsun, untuk makanya mesti dapat dia oleh terlangsung. Jika makanya baju kawan, itu ansih. Gadah kaya kan amma itu juga manfaat. Manfaat kata wanjun. Kasus kita. Aku mau beritahu, umumnya orang ini sekarang kamu majalah tersebut, kamu fansus, ada yang jalan di sini, gada yang nama di sini, ega tersebut, mutum manja tidak mahu nak terus, namun ada yang sangat suka, buddhis suka banyak ada tu, umumnya gada jalan. Aku mau berjadi, mesti ada gini, udah untung kamu, nam mekan kamu, nam sediu beliau kenyawan di kamu, apalagi lobi itu wan di kamu, umbenawan di sedi, umbenawan di sedi, atau umur kejajaran itu riset, beliau kenyawan itu. Arang sana, abang gada asgira, abang gada syadid mabani. Syadid maka saja tidak. Abang tam, ini kan gada dia masa abang tam itu. Umbannya ho, gada bagi mali, amasa tongkol sendiri. Ama satu kopi, udaran lupa, ya toko dua bagi pula. Kenapa umumnya kami jalan? Kami jalan. Jadi orang lalu saya, ya orang kau nunggu jatuh, mutum mani haji. Lakukan yang butuh, luar kabude, jangan lagi kedua. Amata kuda lola ni orang berdiri cantik, gada kena jalan ni. Tiba itu lola kali tiba tu. Gamu, ega mutumman Kenya. Lupa, kesana kuning kita ni, amu, gada rumah si kini jadi butuh. Gada. Mutumman tu jadi rumah di sana ada seperti untuk jadi abdi hidup kamu, abdi hidup kamu mutumman ini. Apa? Angkat sejarah yang lain di sini, gabal oleh dewasa, media multimedia, leader oleh ni jadi mutumman khusus, krisis tu. Orang orang Islam tidak pasti berada itu. Leader oleh ni ya. Apa untuk melakukan ini? Lola, jangan bagi macam dasi ide, zaman itu kau dah ni, anak jauh kerja, akan gaji. Lola aku bagi Lola berarti. Dia siapa membuat, mutum bayar tadi itu, ajarnya di sida. Lakasan, alaga hari harga tiga juga
جادا وقت تجي تبصرين جواب تجي خالد يوم إيشا قد ساتنا يوم جاهز جامعي تو كبير تري روات ومكان الجواب النجى سنده أريد إيشا وادي ديو خالد يوم بيان كداين لولا كلي تهريبي لبامبور ريفا سامبوريتي أولي قرني ديدي وبيني أفكار لو كيفو تيجيو خلين جيش كنيس جتميلي الجبرات ولا تجيباسا وبانا كلي ولينجا يا هو كيف سينايو تتكلم سيدي مديما ما لي أفهم وقالت له ديني بينا سمعت ويامي قالني سافر ويامي أدامت جدًا كم يوكي سي سنة كذا هاي ولي كبرت إيمانه واي لولا كنا كخاف لكن ولدي جرا يعني وبريه كنيسة كنلو كايتو هو جنداينس لولا مبنا ديما ديما نماري عبيتا يعني كامل نيم بيها جلدي مطير جرا جرومي واي مسيحي ما نمتي أمة جارمين تو أمة تو أمة كامل وتومان تجارة كامل Geragaitu, anak lu guru sebelum dalam umat yang jarang ini kalau kumang kami, mutumman dan cai rangkap turut dimajisinya aja, karena itu mutumman yang usah tamak bang cerita nanti bang, bodoh bang ini negara ini, isin kaisa, kalau benda kata ini isin kaisa jiran. Kuno isakana jadi negara sisa. Asli kinani, kagai nani wensi. Jadi sisi. Aku malah ini, masa jalan motumman dan cara lengkap. Hai yona mata. Silakan tinggi ya Allah untuk gada sedikit. Apakah lo sendiri sendiri jadi hai gada jari huyahum wal gada jara cerai gante yoni yiti asal itu kau sendiri tahu kau tu si ada dia nak cari dadi ini kawan ini Yogyai si gadaja dan tanibla sani tokko si buka. Oturan hati nanti bincang banyak. Akaset sendiri dia jangan berarti gadaja dengan jaga. Buya saja lahir gade sani tokko. Kuna umbanna isi tidira kau umbanna kau itu. Arhamullah. Messi dan Mourinho sampai roha, kalau muhawa. Umumnya kalau hari ini itu kan dia tu, dia hari juga. Jangan jadi. Hari itu kerja agak sendiri, sendiri berbalik. Sedikit ansiden dan David. Buat isawang kerja, kau boleh jadi akan notis Jermani atau wali toko thane wal menteri dapannya balan berbatu di alagan berbatu untuk penarul kau injilna gajaran kami itu isi kubah jina asyik itu berbatu mutumman jenya mutumman Oromia Taisau Wahai darat tiye fana butuh ma direnya kadang naga miso khanawante akabe kulle berbatan Oromia Aisyah abba gada atau dira
وتقوم وللإفلي جرويات وثمان الأوروبيا ومن بين والسيسا تنبين نور برجع سنة كذا هذا سايتي وثمان الجامعة نقل توفتا ولين كلامي Gadam soma dokuma nagaya oboluman kadan ugurumti kadan madazumti katukuma kenya gabish kan soma kenya sugete danabu hanabeine budi alaga ega sinna gada kenya kana numrati namni jabe Gadat jadi budi di Boran gadat kabupaten ni apa bagi budi kabupaten ni saya bagi di Singapura kabupaten ni saya baru menjadi akan kudu Indonesia gadat Islam bilang akan mutumah bentuk bijet anse gadat amun ada Islam ini bukan menurut jiwa ini kan ada Islam ini kan sendiri akan mutuma orang timbas mari boleh amal lama saya rakuna ini mana filtibeti aja walida batalsan aku dalamnya ifande Mutumana no Oromia jenggot imari ke seri citumame manjan ada iso boleh mencari kan mana munci akan ini la tusina wala tutusina aboti kada di mutumana no Oromia itu boleh korate wala sejati tidak baca jejak sakit. Ini nak jirunya kalau dia nanti asal dia seri mereka, kalau itu farang siapa seri mana? For years juga, untuk mana Oromia kapsul untuk jualan di sini. Kenapa? Acuan, maka jadi bisa warga Islam rapor terjadi tu ada kamna, kamna. Mana mungkin ada relasi walimanle orang pun jujur ajaran walimanle orang cuma akan salah satu sifat kita untuk kebaikan ini di sini aman. Mana tu berapa? Akan negara tidak ni Quran kalau saya kijilah ada gak masalah wajib begini. Wana bisa mengkabatkan wana jauh itu wali sama jadi juga raga boleh siapa nikah baru lebih tiga amma beli dia ibu dah gaji saja wali sana jauh sudah ni Quran angkat tu sana kalam lari wali ibu kah tu ubah raga dia aja mana kenya posisi jana dalam tulis basi tensu ubahasi makin apa lagi mana diversi saja akhirnya buku basi cahaya orang tensu ubahasi doa Malaysia lamni sikit lamni kapda lamni sikit apa dah Wang Malaysia nak Malaysia ji lamni sikit kan ada Kepada akalan tilahina, amma gayaro durawat teh mutumanan to Oromia wajira bakkan jaran kira ragana nanti sada miliki giti kena mesti sih saboti tadahu jawab tujuan kisah mana mesti ada khabar jadi Ilmu mantani
dhugaa argattanii gammaddanii galuu dirqama hubattaati. Ragaan cubbuu addunyaa irrattis akhirattis itti nama gaafata. Dhibeenyaa isin maayyachiise malee isin dullooftanii maayitti dhaamsaan qaba. Dhaamsi biyya maali? Nageenya. Biisi akka nagaya qabduutu biyya gaamtee teessi. Biisi nageenya keessa hin jirre isinis agartanii ni beektan. Warri gaafa yeroo Somaalee ijoolleedhaan rabbiin isin jiraachisa waan olii ta'e agartan ni beektan. Kanamni akkatti waa nyaatu wallaalee akkatti ilmaan isaa nyaatus wallaale. Shariyaa asittis yeroo xixiqqaa haalaan dhufillee ta'uu waa'eetu gartanii jirtan. Nageenyi waan itti mijaalamu hin qabu. Nama nagaya qabuutu bobba'ee hojjetee galee dhimma isaa barsiisa. Namni nagaa hin qabne bitti nagaya hin qabne ni gargan yaraa guddoo biyya qadiima jiru takka Suuriyaa takka Yaman waliigaluu dadhabanii addunyaa keessa faca'anii har'aan ta'an beelaan ilmaan isaanii qabeenya isaanii dhabanii fuula namaa dura dhaabbatanii kadhatanii ilmaan isaanii guddisaa jiru. Injiranii biyya ni jiran ni garra. Nuuf barnoota kun barnoota nuuf ta'uu qaba. Hawaasaan kana nu ta'uu qaban. Kanaafuu nagaya irratti mootummaa Itoophiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin dhaabannee nagaya keenyasiifachuun dirqama keenya. Jijjiiramni laaftuutti bishaan dhufu. Laaftuutti bishaan dhufu dhibee keenya. Ilmaan keenya kan Finfinneen beeyleetu Finfinnee jecha as dhaabbatee biyya fiigee dhagaa haree qomosaa isaaf kennee namni beekaa akka ijoolleen keenya wareegame isin hin beekne. Kanaafuu mootummaa keenya irratti dhaabachuun mootummaan teenya wajjin dhaabbannee nagaya keenya eeggannee misooma keenyatti hojjennee waliin guddachuun dirqama waajiba nurraa barbaachisa. Waan kun isin beeksisuu barbaade. Kanaafuu galatoomaan isin jaa asumni eegaatee asirraayi sagantaan teenya saala gabaaboo taphilaa guyyaa kabajamoo abbaa gadaa hawaasa Afran Qalloo, kabajamoo abbaa gadaa Burawwaa, Assalamualaikum irraan deebi'a. Baga guyyaa gammachuu guyyaa addaa guyyaa seenaa addaa qabu kanaan isin beeku waajjiruu qaba. Kabajamaa abbaa gadaa uffannaa, kabajamaa abbaa gadaa hawaasummaa Afran Qalloo, abbaa gadaa Burawwaa, guyyaa kabajaa guyyaa addaa kanaan baga isin beeku waajjiruu qaba. Kabajamtu Aadde Saadaa Ibrahim, Tigabatamtu Aadaa Turizimii Godina Harargee Bahaa, baga guyyaa addaa guyyaa bilisummaa kana irratti isin hundi keessan argamtan galchuu qabu. Kabajamtoon haawwan keenya abbootiin keenya ilmaan gubbannaaf bareentoo yeroo dheertuudhaaf wal arguu dhabdanii har'a wal arguun keessan guyyaa addaati jedhanii fudhadha.
kawalan ku isindor gabrumat hakawalin garre isindor gabrumat hakawala gartan akawalin duftar isindodes bilisumat ilmanu banna kamso romo kesat gumacha guddaa warra gumacha keessa hangafummaadhaan beekaman takka qabsoo Oromoo keessatti foole beekanii beekan takka qabsoo Oromootiif faayidaa Oromoo keessatti haqa Oromootiif falmuu irratti takka foole beekanii beekan ummata gara akka walitti hin dhufne akka isaan hin jabaanne kan godhe mootummaa gabroonfataadha quba qabaadha. Eenyu kanarra waliin dachaas kan waliin hin dachaas eenyu alhamdulillahi rabbi eeganaa bilisummaadha quba qabaadha. Sirna hedduu keessatti sirni gabroonfataadha mala isaatti namni jabaan akka waliin dhufu hin barbaadu. Namni jabaan akka wal harku hin barbaadu. Wanti akka waliin agarre barbaadaniif maali? Akka isin waliin barre akka isin waliin jabeeffan akka itti keessan jabaan akka humni keessan jabaan ni godhuudhaaf sagalee dhagaan jettan fakkaatti. Dur shaytaani bakka biraa seenaa ramaa itti keessa seene. Kanaaf gadaa keessatti ummanni uffannaa qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Seenaa guddaa qaba. Seenaa guddaa isaanii kana garuu waliin dhufanii takkaa nagar. Takkaa kana waliin dhufanii nagar. Maal tokko walitti hin dhufne godhe. Maali jedhe gabrummaan. Arra kana akka walaatti kan isin godhe bilisummaadhaaf immoo qabaadha. Abbaan fedhe waan fedhaatu ani yeroo uffannaa bareentoo marii qabna asirratti galma keessan kana barbaadan hunjaan kabajaadhaan ulfinaan akka galma bareechinee waan barbaadu hunda dhiyeessinee akka asitti isin kabajan goone. Amma dura galma kanaa kana keessatti kabajuu dhiisi daldalatu si keessatti illee mari'achuudhaaf carraa kanneen turre yoo quba qabaattan. Galmi kun gaarummaa afran qallooti. Gaarummaa afran qallootii fi ubbannaati. Kanaaf galmi calanqoo eeguudhaan calanqoo kanatti aarsaa kan kabale Oromoodha. Oromoo keessaa ubbannanis gahee guddaa qaba. Kanaaf anarra guyyaa kun guyyaa seena qabeessa guyyaa kanaan kan dhufe abbaatii gadaatiin ijaaramneeti miti. Abbaa gadaatiin iddoo adda addaa ijaaramaa ture. Iddoo adda addaatti Oromummaadhaan ijaaramnee takka ijaarmeen keenya iddoo adda addaatti walitti dhufuun haa ta'u kan malee ijaaramnee dhuma turre xiqqaattus. Araatti loo seenne garuu arroo wanni asitti keessatti waliin sin fide araatti loo keessaa nama qabdaa quba qabaadha. Bara kana Oromoodhaan Oromoo fidadhu jennee himna. Gadaan gadaa eenyuuti? Gadaa Oromooti. Kanaaf diinni ubbanna akka walitti dhufuus hin barbaadu, afran qalloo akka walitti dhufu hin barbaadu, gadaan Oromoo akka walitti dhufu hin barbaadu. Ammallee amala diinaa qabu jira bara. Ammallee amala diinaa qabu jira. Hakkuu kana walitti dhufan kana rifatu jira. Kun maaliif amaluma diinaa santu garaa isaas jiraafi malee Oromummaa dagateetiin quba qabaadha. Namni jeenne ta'uu qabu. Namni goota ta'uu qabu. Barri kun bara sodaannu. Bara namni bidda duran dhaabbanne.
dargaggeessi keenya tuuttaadhaan hin seenne bara raakkiiroo tuutaan dhumnee seenne kana keessatti ilmaan hubbannaa keessaa guddaadha. Akkana moo kanaa miti? Ani har'a bagaan hunda keessa waliin arga. Waliin arguu kiyyaaf baay'een gammade. Waliin dhufeenya keessaniifis baay'een gammade. Kanaaf jecha kabajaa guddaa isinii qaba mootummaan. Mootummaa bakka bu'eetiin bakka kana dhaabbata. Kanaaf gadaan Oromoodhaa fakkeenya addunyaati. Ameerikaan irraa amma 8-8tti gadaa keenyaan bulaa jira. Nuti akka gadaa keenyaan akka hin bulle, akka waliin agarre, akka waliin barre, akka hin dubbanne kan nu godhe gabroonfataadha. Galmi abbaa gadaa dho'isan baduuti ta'e. Maarree galuu isaa numa nafne booddee sirba kana wajjin beeku. Numa nafne quba qabaadha. Kanaaf bilisummaan yeroo hunda kabajaa nama gooti. Wallaalaan beekaa ta'eeti beekaan wallaalaa ta'e jeen sodaataa ta'e sodaataan jeen ta'e bara gabrummaa keessa quba qabaadha. Amma jeenni jeenummaa isaa qabata, beekumsi beekummaa isaa qabata, hayyuun hayyummaa isaa qabata, jabaan jabeenya isaa qabata. Kanaaf ilmaan uffannaa dargaggeessi dubartoonni abbootiin keenya guyyaan kun guyyaa keessa qofa osoo hin ta'in guyyaa Oromooti quba qabaadha. Uffannaa utubaa Oromooti malee utubaan hoddummachuun utubaa baay'achuun mana jabeessiti malee mana laafiftu quba qabaadha. Oromoon hoddummachuun maaliif yaaddoo taati? Uffanna mari'achuun maaliif yaaddoo taati? Afran qalloo mari'achuun maaliif yaaddoo taati? Yaaddoo ta'uu qabdi. Kanaaf nama bilisummaan dhagahin bilisoomnee jirraatti hima. Ammallee bilisummaan dhagahin itti laafuutuma dhagayaatti hin jajjabina. Kanaaf amma bilisoomnee jirra. Feenu galma calanqoo mari'anna, feenu finfinnee mari'attan, feetan biyya feetanii mari'achuu uffannaa bareentootis afran qallootis Oromoonis mirga qaba. Ganaadha bahar irrattuu kabajuu ta'e ulaa galaanaa guutanne abbaan eenyusa ulaan galaanaa san ta'e eenyuuti Oromootiin sodaatinaa keenyaan gaafa dhufitte qabdi har'a garuu dhufetti quba qabaadha. Keenyaan har'a way dhufitti keenyaan har'a keenyuma taasifti malee dhufitti. Kanaaf jecha har'aas boruus ulaan galaanaa san keenya ulaan galaanaa san keenya Kateenya sodaatu haa dhufu ammaas teenya. Baay'een isin jaaladhee galatoomaadha. Galatoomaa baay'ee isin jaaladhee jira. Galatoomaa.